Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav, dobrodošli u novi serijal na kanalu, ja sam Adi i danas igramo Saints Row the Third. Znači, Saints Row the Third, vjerojatno ste čuli za igricu, ima 5 delova Saints Row i igrice je žanra slično kao GTA 5, to je GTA serijal. Znači, open world igrica, third person. I uglavnom sad ćete vidjeti o čemu se radi. Igrica je otprilike malo kao više nije ozbiljna, znači nije neka ozbiljna radnja. Vidjet ćete, znači, eto, krećemo. Mi ćemo igrati kampanju, ja imam piratsku verziju igrice, ali vi je možete kupiti, ima, mislim, na Steamu. Igrica je izašla, barem The Third, je izašla pre 3 godine, ali ono, baš je dobra, nova je grafika i to. Znači, ići ćemo new game i idemo na normal. U igrici se radi o, vi kao imate svoj klan, svoj, naprimjer, kako kažem, bandu, ako mogu tako da se izrazim. I u prvom dijelu igrice vi pravite svoju bandu, a u drugom baš ne znam, a u trećem sad ćete vidjeti, borite se protiv druge, koliko sam ja shvatio, da. Znači, da budete, znači, na svetu, znači, klan. To možete pročitati, ali ja ću da, evo ga premotam. Znači, ovaj deo je sad bitan. Sad ćete vidjeti zašto. Mislim, ne ovaj deo, posle ovoga. Ok, ovo je samo reklama. Vidite kako je kao, nije ozbiljna igra uopšte. Tako da šta da vam kažem. I nju ćemo igrati sad, ja mislim da će vam svijeti sigurno. Tako da to je to. Da ljudi, znači, pošto sam vidio. Ok, ajde sad kreći, znači mi smo sad u banci i hoćemo, znači, da je opljačkamo. Nismo mi nijedan od ovih likova, koliko ja znam, mi smo, znači, četvrti, koji se ne vidi. Poslije ćemo i napravimo iz svog lika, tako da, to je to. Da, evo ovaj lik. Da, pošto sam vidio u prošloj epizodi, u stvari, na prošlom videu, to je Skywars i neki prošli epizoda, znači čuje se šuštanje, to je kad dišem, tako da sam stavio sunđer, tako da sad će manje da se čuje, to je uopšte neće da se čuje, valjda. Ja sam u igricu, ne znam da li sam rekao, znači prešao sam već jednom, tako da, to je to. Vidite kako smo mi u ljubičastom modelu, to je ono, zanimljivo baš. Vidite kako ljudi hoće da se slikaju s nama. Ok, ajde, ovaj deo morate da vidite, znači, čisto da bi shvatili. What the fuck? Sad, ovi ti ljudi koji dolaze, oni su iz drugog klana, koji je, znači, protivnik jedin tom. Tako da, to je to. Ovaj klip će, da, zašto nisam juče snimao, bio sam nešto prehleđen, stomak i grlo me bolila, tako da, ono i malo me danas boli sam stomak, ali ono, danas će biti vjerovatno 2 uploada, čisto vam bude zanimljivije. Znači, izvinite ljudi ako loše pucam, ono, navikao sam da igram Minecraft, tako da šta da vam kažem. Ok.
Znači, igra je stvarno dobra. Igri su i od THQ-a i Viality-a, ako sam dobro rekao za Viality, da se tako zove, pošto se stvarno zaboravite. Okej. Dobro. Znači, ovdje se uglavnom upoznate i sa kontrolama i ostalim. Imamo još ovi drugačiji. Okej. Ne znam da li me lepo čujete. Ja mislim da malo sam smanjio ovaj zvuk. Tako, to je to. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B? Huh? We drill it? Fuck no. We blow it. What? Ovaj lik, znači on je glavni u klanu, onaj, vidite, po njemu imamo i ove maske. Tako da, sam mi malo grubo kada što ima ove ljubičaste, ali ono, kao što rekao, igrice, nije zozbiljno. What the fuck? Autogram. Okej, nice. Anything for a fan. Hey, Josh Burke. Don't be starting. Okej, Want me to, ajde spostavimo eksploziju. Dobro. Znači, ja znam što se desiti od prilike, pošto sam igru pred 2-3 godine igru. Ali... Hey guys, you can call up the helicopter. What? Found the way to open the vault. Don't touch it. Čekaj, ovo je iza nas ili šta? Da, ovaj nas je izdao lik. I don't want to be some dude's bitch. Stvarno ono. Da, taj nek slik izgleda iza, tako da će vjerojatno sad doći policija. Mislim, zna da hoće, ali ono... Šta rajem? Ali ono, igrica je zanimljiva, koliko puta igrali. Nikad nećete nam dosadi, znači igrice kao što rekao open world, tako da vam svijet otvoren. Nemate samo misije. Ovi imaju pancir, znači u glavu treba. Okej. Ima bomba neka, ne, ne. Okej, možda će ovo više da posluša. Naravno neće. Okej, ti on što je najbolje, ovo možda ajde. Što se tiče, znači danas će vjerojatno izaći neki tutorial, jer nije bilo juče klipova i sutra će izaći jedan klip, to jest Skywars, tako da, eto, to je koliko, 4 klipova nedelje, što je okej. Ima dosta lajkova na Skywars serijala, tako da izgleda da se sviđa. Ja ću još da snimam, znači, rekao sam dokle. Factions je, čučen. Factions će izaći sljedeće nevjerovatno, sve zavisi kada se otvori Jugocraft, nije do mene, znači Jugocraft je stvarno dobra serija, igrat ću njemu, igrat će i Friki i valjda i ovaj... A sa čim? Aha. I ovaj helikopter ima helibar. Okej, otiše, dobro. Valjda je ovo naš neki helikopter, nadam se. Yes. Čekaj, mi ćemo to sebe da izvore. Ovoga. Ne sjeća se baš svakog dela igre. Ali ono... Većina se sjeća, tako da ono malo će biti glupa, ali nema veze.
Ok, dobro, pobili smo sve. O, eno ga još nema. Samo da ne skine naš helikopter. Ok, dobro je uništenje. Dobro. Čekaj da... dobro, to je shvatane. What? Ok, dobro je. Ljudi, znači bit će 3 serijala, to jest Factions, 3 velike serijale, Factions, Sky Wars i Saints Row, a bit će i ona manje što su tutoriali, bit će manje tutoriala, znači bit će razim, bit će oko bucket servera mnogo. Hvala na ovoliko podršci na klipanje svima. Eto, na svakom Faction serijalu imamo oko 250 view-ova, što je ekstra baš. Znači, ta 3 su mi baš najgledanije serijala i te 3 epizode su mi popularnije svih ostalih klipova, znači od 10 klipova drugih. Zajedno, tako da ono, baš super, znači baš je popularan Faction serijal, naravno mi ćemo, nadam se u sljedećoj epizodi da ćemo raidati nekog u Craftu, ili možda ćemo, čekajte raskijem onog, ok, dobro je. Ajde, kako se opet pojavio, ajde. Ok, ovo je gotovo. Ide kao ljudi. Ok. Znači gotovo je. Izgleda će uhvatiti policija. To jest svatovci. Ne znam šta će dalje biti, ne sjećam se. Ali sad ćemo da vidimo. Ova epizoda će malo, kao što rekao, malo manje će traje. Vidite, imate i ovaj progress bar. To jest ovo kao možda malo RPG. Ako nisi pogrešio. Pošto vidite, sad ćete bi pravimo lika. Ne znam, ako... Jer RPG role-playing game i valjda je to, ono... Znači, sad ćemo da pravimo lika jednog i onda ćemo... još malo nešto da igramo pa ćemo da završimo. Ok, imamo tu par likova, možemo ovog, ali ne znam da li... Ok, uzet ćemo ovog sada što ne, možete i da skinete čarter. Neću stvari, ajde. Ne. Nego ću... Ovog prvog može, on je ok. Body... Sex, mail. Da. Race. Ovaj. Ok, nećemo da menjamo. Build street. Dobra fora. Vidite. Ova. Ok. Znači mi ćemo negdje oko. Ajde može. Ajde 100% što ne. Skin normalan, body mask, what? Ok, age, može i 100 godina i 0, ovako, može. What the f... Oh my god, ne mogu da verujem, ajde stavit ćemo 100, make-up, dobro, se nećemo items. Stvarno je dobro igra, ono, vidite kako su dobri. Dobro vas mislili. Voice. Dobro, tu možemo da stavimo voice. A mi ćemo negdje oko 2, nećemo je tačno. Ali... Ajde sve ćemo bilo šta. Right hook. Ok, idemo... Start game. Da, nisi nešto mnogo namješta, lika ni ne treba da se namješta.
A da, sad smo u prizonu, izgleda, ne znam. Valjda ćemo da izađemo i tako nešto, da pobegnemo. Vidjet ćemo. Tako da to je to. We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Ovo baš nema neke teme da priča, nisam vidio neke teme. Da, ljudi, da, sad se sjetim, znači, uzet ću, kako se, Cooler Master. O, to je onaj suprotan klad. Ok, uzet ću miši tasturu Cooler Masteru, tako da bit će unboxing, vidjet ćete. Izgleda da se on znači izgleda platio kauciju, ako se tako kaže, zaboravim se, nešto sam zbunio sam, pa sad sam gotovo. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Šta sam još htio da kaže, znači bit će unboxing recenzija i ono, sam, i onda ćemo vratno uzeti podlogu, za miš vidjet ćemo, ali to je, znači, što ću vam kažem, jeste da će biti unboxing, vratno u septembru, otprilike, vidjet ćemo, negdje pre 24, pošto mi je 24. rođendan, tako nešto. Znači njihov klan se zove Syndicate, naš je Saints, vidite njihov je mnogo bolje, naš mislim popularniji, koliko ja vidim, njima je 66%. Ok, uglavnom, znači možete vi da završite misije, ali poslije može da igra, mislim ako završite misije poslije toga možete da igrate, nije bitno, znači kako kažem igra je neograničena. Oh my god, uvići ga izgleda ovoga bossa, šefa, kako već. Vidite kako izgleda dobra, znači. Čekaj, ja sam boss. Dobro. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. Ok, uglavnom. Nadam se da ću pobeći, čim pogledam izgledamo da ćemo da završim epizodu, ono ljudi umrlo se nešto. Kao što sam rekao, bio sam prehvaćen juče, tako da to je to. Što se tiče... Da, što se tiče Factionsa, ja sam baš već malo i... Ok, ovo je dobar for. Ima kao combo. Ok. Ima tu neko oružje, nema. Šta sam bilo rekao? Da, što se tiče Factions, ja sam radio par Factionsa na Savage Factions i napravili smo onaj prvi sloj, ali na neki većim koordinata, tako da onda smo ratili za džave, ali ona nema veze. Ja mislim da se svidjelo. O, imam ja. Ok, nema veze. Bum. Ok. Dobro. Da, na onom trećem klipu Factions se dobio copyright, ne znam zašto, jer on nije bio protektan s ovim problemima, a ta, ne znam koje pesme bile, mislim, ne sjećam se baš. Turbo Mesmerize ili tako nešto, da, ja mislim Turbo Mesmerize, neko to bona, uglavnom. Ali, on kad skupim više subscribera, vratno ću da sa full screen Factionom i onda ću ovo izgleda na Johnny. Vratno ću potpisati sa kursom, on je načinjeno kulturno, bojim se baš dobro. Ali to, kako imaju, ne znam, rekli ste tako nešto oko 1000 subscribera, ali ja neću to skoro. Držite tako da to. Ovo izgleda sad da padamo, ali malo i...
Pa da nije tako dobro. Zar on nije povedniji da spasi sebe, ne drugo? Ok, sad... Znači, treba da pobijemo, viška, vidite kako je ova igra, znači... Nije on kao drugi igre. Third person shooter, barem većina, znači ova baš nije ozbiljna. Vidite... Space. Ok. Dobro. Aj, space opet. Ok, ne vidim. Opet more space. Evo ga. A dobro, imam samo ove duple. Ono baš ljudi, možda će da smori klip, pošto baš nema teme za pričanje. Ali nema veze, eto. Mislim, ima veze, ali okej. Da, muziku neću više da stavim klipove, jer ono hoće da mi se glas čuje bolje. A ne da vi ne možete čujete. Tako da sad, nadam se kvalitetnije ću da snimam. I to je to. Igrao sam ja i trojku i četvorku. Četvorku nisam do kraja, ali trojku i četvorku sam završio. Ako se svidio serijal, možda ću i četvorku da uradim. To jest da snimim, ali ono, to je sve po vašem izboru. Ali mislim da se svidjeti. U četvorci imate super power, znači dolaze alieni, to jest vanzemaljci. I ispada si sad avion da krenem nas, nemam pojma. Ili će on duđe, ne čujem baš što mi pričaju. Niti me briga. Čućete vi... What? Aha, razumem, treba da... Ajde, retry for checkpoint. Trebam da uništimo prozor. Oh my god, ajde. Nije valjda smo... A da, idem iz početka. Ok, ljudi, znači, ono kad završimo... U stvari ne, ajde, možemo, šta imam bez. Valjda neće da smori toliko. Mislim da će biti dugo ovaj serijal, znači... Vidjet ćemo, verovatno hoće. Ajde, ništa. Dobro. Znači, danas ću baš, juče sam baš radio na onom projektu, što sam rekao, to je sam serveru, sad visit ću da otkrijem kasnije, ali za sad, samo da znate da radim na serveru, nije, Factions nije kao drugi server i nije, znači, vidite uglavnom, ne mogu sad da objašnjam, znači, taj video će biti baš dug, ono, znači, ovo je možda najveći projekat u Minecraftu, jedan od najvećih, jer ono, Minecraft igra 30 milijuna ljudi, tako da vi vidite. Ajde sad, znači, trebamo da razbijemo prozor da bi ušli u avion i probamo da spasimo onog, ne znam kako se. Brzo zaboravim gledati. Samo malo da pojačam, ajde i jačam. Ok, znači ovo... Ok, dobro, ja sam mislio opet ćemo morati počekati da pređemo. Oj, kako... Ovo izgleda ne mrta, pa zato je ovaj teo kao da se... Ovaj teo ga da se osveti i izgleda da mu je spao. Inače, na ovom ima i dosta i parkura, ima dosta svega, barem u četvorku sam tako vidio. Za trojku se ne sjećam, četvorku sam igrao pre godinu dana, a trojku, kao što rekao, pre dve. Prilike. Dobro. Dobro, znači čim spasimo Shaundi, ako uspem da je spasimo, onda ćemo da završamo epizodu.
Tako da očekujte vjerojatno tutorial i očekujte sutra Skywars. Skywars i očekujte da bude, znači, očekujte da budem dosta aktivniji. Da ljudi, znači, zovite prijatelje da dođu kao ako se nadam sviđa moj kanal. Znači, ja da stignem do 50 i onda ćete, znači, vidjet ćete projekat, vidjet ćete, imat će biti specijal, koji još ne znam. Možda će u sljedeće epizode, znači, biti ocenivanje, ali ne znam baš ono. I kada su ovi preživjeli, ne znam kako. Ali nema veze. Nema veze. I ova dva, odnosno druga dva klana i oni će se ujediniti protiv nas. Da, koliko se sjećam, tako je bilo. Ok, izgleda sam hakovali noge, tako da... Ništa, smo na nuli, sad smo na nuli, znači... tako da idemo, znači, da obnovimo klan. To ćemo da uradimo u sljedećim epizodama. Imamo Humi, dobro je, kod Shaundi. To ćemo uraditi u sljedećim epizodama, a što se tiče ove epizode, to je kraj, znači mi se vidimo ljudi u sljedećoj epizodi. Ako vam se sviđa ovaj serijal, lajkujte i komentarite i šerujte. Ako vam se sviđa moj glas, želite vidjeti još videa, subscribe-ite se na kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!